MNF party in zalena ansual wangin Mizorama harsana tam tak athlengti kan hrewa India sarkar le MNF ten remna anzia theinan ko ran ruai tu te zirlai pol le mithanem ngai tam takin mala in mani theina zon hrewa anvir buai ani bera chungzinga tho hlok le chawimawi Pu zinga mi chu Pu Lalduhoma hi ani kumina MZP buatsaih Remna Ni lawmna Remna tana hnathawh te avangin chawimawi hlan tur zinga atela Remna ziah ani theina na hnathawh te atlang pui ilo thli ro don te ang Pu Lalduhoma hi IPS officer chunom tak ani ti kan hrewa kum sang ka zakwa somri le pakhat khan goa daman an diwa SP na athaw Deputy Commissioner of Police Palam Airport le VIP security na chelturin Delhi alak chau ania Delhi Police mizo officer om matsaber ani Delhi Security Police te hian India rama VVIP tele foreign tranga VVIP lozin te ven him na anthok thina heng pa ka hian India rama runral tlan Dalai Lama te Bhutan lalnu te Bangladesh zalena sual chuak tu Majibur re manafanu Sheikh Hasina tele pulal deng ate thleng khan ven him na anthok thin ani khangun lai khan tualdoi sarkar non aligned meet te Commonwealth ram in to khom te sarkar somsari pasari trangrual group of 77 meet te 9 Asian Games te New Delhi nga ani thin na wangin Pu Lalduhoma hian sarkar frang throi tulu te ason nem hle ani Prime Minister Indira Gandhi nen phei ka chuan kumli chung zet ni tin deu tho anin zui chot thin ani heti la hian India sarkar le MNF te remna tana inbiak top lai ani awangin pulal de ngapo Delhi chu sanin London a om dai to a remna tana mi puite be seina chu amit dia kluk ani a remna hlat ber lai ani ti in a soi thei ome heti nga remna kong zo lai me kin omzia ani tak lawa chuan heti la ya Prime Minister P Indira Gandhi chuan Mizoram boina chu tharuma chin feltha ati lo thule in biak remna kong zon aladu reng thu Pu Lalduhoma chu a hrip ta thut maya ai zon na IPS na chu bansana remna palai na thok turin thopui a som ta a pathian ko na nga in ai zon na poimo tak chu kalsan len turin sarkar ban na atelu ta a India President chuan January ni som panga sangkha zakwa somri le pali khan apom sakta ani Mizoram in remna le muan na anei theina na ai zon na poimo tak ban sana na sazo ka pen chuak tura in pek nu lok kum sangkha zakwa somri le pali march thla khan Prime Minister chuan London a om pulal denga beturin atir zui tanga la telephone in pulal denga chu azu bezui nga la Prime Minister in atir che ani lo chuan local ha du tingsu ti in pulal denga hian a lo changa ani chuan Prime Minister thu kenga local tur kani he ti in a rilet ve nga la pulal denga chuan chuti chu local mo ro London atangin kan omna khuwa walking a railin local la station a kalo mo kang che atia March ni som pasari sangkha chakua somri le parli a London chu ama chawin pulal denga beturin apanta ani London chu thlen hian pulal denga nen remna tan thil poimo le tul frang te an soi du na atoi zongin MNF te demand point som pasari chu ron honin Prime Minister nena athelut vele ta a inbiak na nei le turin pulal denga po chu New Delhi a hruai ho ani le ta ani hemi nu hian Pu Lalduhoma hian zawzo garam tana rongbol zel turin Congress Party a President na poimo takle Mizoram MP na te chu achel zui le ta a kanu pui fanau tenen dam chunga mi puite rongbol turin December ni somni le pathum sangkha zakwa somri le pali khan aizol kan lo luta a ka chothleng chu ka leibo felta ani kan chung ko le kan bungro zong chu zip pakhata kan leng veka abak engma khovela hian nei kan nei lo ti in IPS na bansana lo hodan chanchin hi alo soito thina angai nom takzet ani Pu Lalduhoma hian remna om theina atana abeina kal zela India le MNF ten remna anji thleng khan Mizoram Peace Committee chairman ania mi pui ko ran hruai tu te zirlai pol le mi thanem ngai te du anga remna ziak tur mala na chuan du anga ma ason lei thei si lo awangin sarkar nornan a chairman na hnuaya Peace Committee mingin kumsang ka chukua somri le paruk Republic Day pokha boycott ani ta hial ani
India sarkar le MLA ten har sanan to changa piangin aning kara palai na thokin remna chu na puibra anei chunjom ta zela special provision kanti mai article 371G Mizoram in anei theina tan pheichuan a thokrim le ani party president le MP ni chunga sarkar nor tu berni chu atan remlo na atama wangin Congress President ani na chu avan santa a Student Joint Action Committee chuan Minister le MLA te chu bang vek turin an nor zui taboka zirlai tele mi puitenen secretariat hual ani tak awangin Mizoram sarkar chu hnathawh theiloin zu ni somni pathuma tang ni somni le paruk nili chung zat chu siam ani ta a chutiang taka norna awang chuan ni som thum zun sangka ko somriat le paruka remna chu zia aloni ta ani Pu Lalduhoma hian Remna tan IPS na aban sana ruling party president ni na ahlan le a MP ani na po hi sak ani zui tabok ani Remna tan hian amale an pui fanaw te hian an turna sa hle ani Remna tana hnathawh te awang hian Visua Unayan Samsat chuan doctorate degree an pe a Governor in Pride of Nation Award an hlan boka MZP buatsaih politician eirulo bera khan aloni to bok ani